mina kwafika India malifika India la ngitshengisa ijazi lathi ubohamba uyowenza impula ekanje yejazi umjiva ke kusho umjiva kodwa engena ikhola le emile le isiphika lesesimile yona ibi kanje nayo kodwa igrey inephambano yona kusho ukuthi lingitshele ukuthi uzoyethekwini endaweni so mawufika lapho le ndwangu esifunayo egrey uzoyithola ingilozi ithi izolikhipha leli dliso kwena ngeke kuphela u5 minutes ngisho nje kanje awu nangempela kungathathi imizuzu engakanani ayilo mfowethu agijima etoilet avuke masishana agijima etoilet afika palace ngiphinda futhi ngiyiphula futhi inkantolo yasengikhiphile ngabuyela futhi khona ngeke uthando la ngiphusha lathi angeke khona ngoba inhliziyo mayingakadeli uyolokhu yile ukuthi uyaboshwa kunjani inhliziyo mayingakadeli uyolokhu yile futhi ke ngiyeke khona mangiya khona futhi ucace futhi ukuthi uyangisaba usabani ngaka lakho mfowethu angazi nami ukuthi wayethu usabani yabo ngoba nje wayevele naye athi uyangisaba and umuntu mayethu uyakusaba yabona ngaze ngaba nayi lento abaningi babeyitshela ukuthi mhlambe khona imithi wrong esengiyisebenzisile mhlambe yona yenza ukuthi angisabe yabo aqhaqhazele phela iningi into eyenza umuntu wesifazane ekusaba kodwa lo wakusaba nje so babetshela lokho ngaze ngakhipha even ngisho intambo nje ungazibulali saphelele sonke mfowethu dadwethu amehla akagcwele inyembezi ameva ohlangabezene nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni bona usaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okubi esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo nazo siphunyukile esifubeni akekho ongazezweni uthulele bezidla ngaze ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisona senkonzweni usile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki ithemba ubunalo lihlakazekile imicabango yakho iphazamisekile amaphupho akho adukile usuphila impilo ongayithandile imisamo yonke uyivakashelile imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile. Greetings bafowethu ngiyabingelela lapha emakhaya welcome la ekhaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with a boom content. Igama nguGift Mabunda, your favorite one. If not yet your favorite, please make sure you click the button and subscribe and make this young man to be your favorite. And also thank you so much for the support that you constantly showing who Gifted Media. You're always making sure you comment in our videos, you share our videos, you like. We really appreciate Facebook family. I really appreciate TikTok. Ngiyabonga support yenu. Instagram. Thank you so much, guys. You're always there for the boom content. Guys, niyazi angihlali ngedwa. But if you want videograph services, photograph services, anything that you want to shoot, can be a music video, can be a podcast, can be a preaching, please make sure you engage No Gift on 0630-680-959. And also, if you want to come to our channel, you have interest to as a gift, ngifuna ukushare something into your channel that I believe it can assist many viewers, please also make sure you engage with me. It can be a difficult story, it can be a painful story. Please make sure you reach to us as a Gifted Media. And also, if you want to advertise anything that you want to advertise, also engage to Gifted Media 0630-680-959. Bafethu angihlali ngedwa la ekhaya ngesiciniseko sokuthi le studio seyashisa angikwazi ukuhlala ngiyi-1 ngikhuluma indaba, but phakathi kwethu allow me to welcome, there is a man inside the house, indoda efake ingubo kanyazi lwezulu. Sawubona se mfowethu kunjani? Uyaphila? Hayi siyaphila. Mfowethu kunabantu abasamangele, ngabe sihleli nobani phakathi kwethu? Mnazaretha ngabe ubalo sihleli naye phakathi kwethu? Please tell us who we are sitting with today. Lo nihleli naye udokotela ubizwa ngokuthi uDr Khukhula Zonke 55 ngidabuka endaweni yaseNquthu la ngiphuma khona. Angiyena ke inkosi yami uNyazi. Angisilo uNyazi ngiyimina nje umlandeli. Angeke ngithi ngumlandeli kodwa ke nginakho ukuya esabatheni. Mina ayikho inkonzo engingayi kuyona as long nje umoya usukhulumile ukuthi hamba uye kuleya nkonzo, ngiya kuleyo nkonzo umoya usukungihola ukuthi ngiye kuyona, ngiye khona ngiyodumisa uNkulunkulu. Sure. Uthe igama ubani konje?
ngokuzalwa elami lokuzalwa ngosandile uXolani wakamabaso Okay. ozalwe eMdlejeni kodwa leli ke ngoba uma ukulomsebenzi wethu wokusiza abantu ukube negama kwesinsikhathi olitholayo kwase kuthiwa hayi ngudokotela uDr Khukhula zonke 55 Sure. Mfowethu kunabantu abaningi noma ngithi dokotela kunabantu abaningi they are still shocked uma bevula ama TV wabo. Bathi lo ndoda lena yakhetha leli jazi konke amajazi wafakile. Kunamajazi amaningi kangaka. Why leli jazi olifakile elineyindlebe? Kusho ukuthi nje yabo indaba yaleli jazi mfowethu istory eside indaba yakhona yokufika kwayo akusiyona into engithe mangilala mhlambe ngalala namhlanje ngavuka kusasa sengithi ngiyothungisa leli jazi ukuze ngikwazi nami ukuthi ngiligqoke kodwa ijazi ekukhulunywe ngalo cishe mhlambe kwayithatha mhlambe iminyaka ewu4 noma ewu3 ukuze libe khona likhandwe ngoba ukuze likhandwe liyothunga kunezimpi zakhona ebengidlula kuzona ezingiqeqeshwa mhlambe kuzona ngiqeqeshela ukuthi ngifike kuleli jazi ngikwazi ukuthi ngiligqoke leli jazi ngokubizo ke ngokwegaba zakhona leli jazi likanjalo Mfowethu asifuni ukuthi sifuna ukwazi le ndaba yaleli jazi uyinde kakhulu sinaso isikhathi for le ndaba yaleli jazi kusho ukuthi nje ake ngihlehle mhlambe ngizoyihlehla nje mhlambe kafishane ngingayiqali ukuthi mhlambe ngiyiqale mhlambe isiphane nendawo ake ngiqale nje mhlambe eqaleni kusho ukuthi ngibe umuntu la khona ngithwasa khona mina Okay. ngathwasa kwaku 2016 ngaphupha ebusuku ngaphupha ngatshelwa kwathiwa hamba uye endaweni ethile yaseStenga nangempela ngahamba ngaya kuleyo ndawo ngagcina ngifikile lapha engangithunywa khona ngathwasa mangithwasa ngenza kuthe mase kushaya isikhathi sokuthi ngiphume ekuthwaseni lapha ke esasikhona bekunomgomo othi awukwazi ukuphuma lingekho ijazi olinikeziwe kuthiwa hayi mhlawumbe uzosebenza ngalo mhlawumbe kuthiwa nali ibheshu uma ukuthi mhlawumbe abantu abangenile bafuna ibheshu mhlawumbe kuthiwa hayi nali ibheshu or nasi sembathe esithile awukwazi ukuphuma leyo nto ingekho kusho ukuthi fanele uhlale up until beze befika abantu bakho noma kuthiwa sesishayile isikhathi ngoba lapha bekuthatha u6 months kuphela noma kuthiwa sesishayile isikhathi sokuthi uphume awukwazi kodwa ukuphuma bengafikile kusho ukuthi kuthe nje ngelinye ilanga kwafika iIndia ebusuku kumina kwafika iIndia malifika iIndia la ngitshengisa ijazi lathi ubohambo uyowenza impula ekanje yejazi umjiva ke kusho umjiva kodwa engena ikhola le emile le isiphika lesesimile yona ibi kanje nayo kodwa igrey inephambano yona kusho ukuthi lingitshele ukuthi uzoya eThekwini endaweni so mawufika lapho le ndwangu esifunayo egrey uzoyithola lapho le ndwangu iTheku-ke ngangalazi kodwa ngathi ngichazela ke ugobela ngoba sikubiza ngokuthi ugobela umuntu osuke ekuthwasisa ngichazela ugobela ukuthi hayi yazi bafike bathi kufika umuntu olindiya ebusuku wangitshela wakhuluma kodwa ngesizulu ke ukuze ngimuzwe wangitshela ukuthi angikhande mina ijazi elikanje mina angivumelekile ukugqoka la majazi afana nawo abanye abantu kodwa indwangu yakhona ngizoyithola endaweni ethile ngasemarket hayi sihambe ke ngakusasa nomama loyo lo wayengithwasisa umama kaManyoni eStenga hayi sihambe siye khona masiya khona masingena kwezinye indawo ngiyamtshela hayi akusikho la ngiboniswe khona la ukuthi sizothola le ndwangu le hayi ngimtshela ngithi nje mase sofika ngilese store ngithi nasa lesa store lesa engiboniswe kusona ukuthi indwangu ngizofika ngithole khona hayi nangempela ngifike ngithole le ndwangu ubuywe uthungiswe leli jazi eliyimpulampula nalo kwamanye amavideo ami likhona lelo jazi eliyimpulampula but angisagqoki lona futhi lona alinayo lekhola emile liyijazi nje hayi kusho ukuthi mase ngilithungisile ke leli jazi ke ngiphume ekuthwaseni ke ngikhishwe ngifike ngikuba umuntu osebenzayo nje ngokusebenza ngani ngemithi nangayi imithi yamandiya ngoba bengumuntu vele oyaziyo imithi yamandiya ngitshelwa yiwa amandiya ebusuku angitshela ukuthi hayi bohlanganisa u1 no2 ubohamba uthi akutshele emaphuphweni bengitshele emaphuphweni ukuthi ubohamba uthi ufuna umuthi so even ngisho kuthiwa ngifika emakhemesi amandiya belize uthothi liyabuza lona India uthi wena mzulu wena thenga umuthi yamandiya ngithi mina ya bekuthi kanjani ngiyazi kanjani kanti mina ngiyazi ukuthi khona ukuxhumana kwamandiya afikayo kumina iNdiya elithize lifikayo kumina likhulume lo muntu wesilisa likhulume lishe likushoyo lingilayela ukuthi angenze njani yabo so yagcina ke nje lento yami yahamba ngawo umuntu osizayo kusho ukuthi ke ngithe makhamba
kwase kuba nezinkinga eziba khona ngoba uma unesiphiwo kuyenzeka kufika inkinga endleleni isiphiwo sihambe kahle kwesinye isikhathi bese sikuvusela inkinga sona yabo shuthi nje ngaba nezinkinga ngoba idlozi la selingiphile senginana imoto yabo kuthe maqala inkinga ukhona kumuntu engangiphilisana naye kwanenkinga nje eziqalayo nomuntu wami kwanenkinga nje eziqalayo izimpi ezinkulu kwagcina kuphoqeleka manje ukuthi angibe umuntu mina ogcina manje amvulela ama protection order yabo so angivulela i-protection order kucaca ukuthi uthando ngoba uthando kusokuthando yabo kucaca ukuthi ngiyamthanda so ngigcine ngumuntu oyiphulayo mhlawumbe imigomo leyo ye-protection order ngigcine ngumuntu oboshwayo mangiboshwa ngingene ejele mangene ejele ngibe nenhlanhla ngisheshe ngiphume ngoba kwesisikhathi mawusangena ejele mawusaqala ukwenza mhlawumbe icala kuyenze kwesisikhathi uphume kalula ngoba inkantolo nayo isuke isakhomba ngomuntu nje ukuthi hey basoba wena basoba lento yenzayo iyeke ngoba kwangekhona ukuthi mhlawumbe ngangimshaya mhlawumbe ngangenzani kuukuthi nje waye ngasangithandi but uthando luthi ngisamthanda ngimlandela so mangiphuma lapho uphinde futhi indaba le yokusiza abantu mana mfowethu le ndaba le ejele uyiqoqa ngathi ijele wayesiphaza shop wabuya wethenga amatamati uboshelwa icase yangehle yakhe ufethe kwakuyi rape or kwakuyini le nto no icase engiboshelwayo ukuthi yena akasangifuni mina ngisamthanda wenza protection order ukuthi i-protection order kuvimbela ukuthi ungayi kuyena so wenza i-protection order ukuthi akasangidinga eduze kwakhe kodwa manje i-protection order incwadi uthando liyinto ephila ngaphakathi yabo so incwadi ebhalwe umthetho wala emhlabeni kodwa uthando luphila ngaphakathi kumina yena akasangifuni kodwa ngisamthanda yabo so ngagcina ke kuphoqa ukuthi manje ngiyiphule imithetho and mawuphula imithetho phoqa phela uthi boshwe ngoba phela uphula umthetho wenkantolo uphula kanjani umthetho uya kwakhe uyombona or ngiyala kahlala khona ngiyombona ngoba phela kwenzakalala la nguyombona mangifika mfowethu ngiyombona bekuba ukuthi yena mfowethu yabona umuntu mayengasakuthandi mfowethu kube ngazi ukuthi umnukela kabi yabona yonke into even ngisho ngathi unengane noma nani naye noma thiwa nengane ezu10 akusho lutho lokho umuntu uma uthando kuye seliphelile yabo asikho noma ungenzani mfowethu noma ungafika uncenga uguqe ngamadolo ukhale wenzeni umuntu akeze kuyingena indaba yakho so nami ngangiya mfowethu kuyena ngenhloso ukuthi ngiyozama ukuncenga yabo ngiyozama ukuncenga ukuthi mhlawumbe akakwazi ukuthi ehlise mhlawumbe umoya mhlawumbe uzokwazi ukuthi angizwele ayikucaca ukuthi mangifika yena uthinta amaphoyisa and enye into wayevele ethi uyangisaba so ke abantu besifazane baba nezindlela eziningi abayishoyo ezenzela ukuthi even lento abayishoyo enkantolo ibe nesisindo wesifazane wayevele ethi nje uyangisaba vele ethi uyangisaba egcineni kwakhona kufika amaphoyisa afuna ukungibopha nakhona amaphoyisa khona wawuthola ukuthi mayifika awangitholi mayithe ngibopha awangitholi kuze kukhandwe iplan lokuthi funeke lo wesifazana angibiza athi uzovala icase ukuze ngikwazi ukuthi mina ngifike ngiboshwe yabo so makwenzeka njalo engangithola amaphoyisa ngoba amaphoyisa ukuthola kwesisikhathi mangihamba endleleni mina ngiyadibana nawe ayangibingelela ngiwabingelele futhi nami adlule kodwa kuthiwa afuna mina yabo kwesisikhathi ke azagcina ngikhumbula nje ngelilanga azagcina esho ethi lo muntu inkinga masifika sithi size kuyena lo muntu sifika kuthubela and lo muntu uyatshengisa ukuthi uyasibona ngoba ukechaza ukuthi usibone athi sikuphi masemfonele esho ukuthi lo muntu enganina ngidlulile endaweni so yabo so kushuthi ke ngagcina ke ngiphinda futhi ngiyiphula futhi inkantolo yasengikhiphile ngabuyela futhi khona ngeke uthando la ngiphusha lathi angeke khona ngoba inhliziyo mayingakadeli uyolokhu uyile ukuthi uyaboshwa kunjani inhliziyo mayingakadeli uyolokhu uyile futhi ke ngiyeke khona mangiya khona futhi kucace futhi ukuthi uyangisaba usabani ngaka lakho mfowethu angazi nami ukuthi wayethu usabani yabo ngoba nje wayevele naye athi uyangisaba and umuntu mayethu uyakusaba yabona ngaze ngaba nayo lento abaningi babeyitshela ukuthi mhlambe khona imithi wrong esengiyisebenzisile mhlambe iyona eyenza ukuthi angisabe yabo aqhaqhazele phela iningi into eyenza umuntu wesifazane ekusaba kodwa lo wakusaba so babetshela lokho ngaze ngakhipha even ngisho intambo nje kufaka intambo ngayiphuma lapho nje kunyanya ukufaka izinto ezifana nezingcweba yebo abantu siyabafaka kodwa mina nje ngaphuma lapho kuzona ukuthi
lezi zinto angasayifaki mina yabo ayikwacaca ukuthi ngiyayikhipha lezi zinto still umuntu kodwa still bonus una ingane nalo muntu ya umntwana ube khona ngoba enye ezinye izinto leyo ubuthola ukuthi ingiphushela khona ngenxa ukuthi mfowethu uyabona mina ngizoqala mhlawumbe sikhanda ingane naye sikhanda ingane esivumelene naye and ngimtshela naye ukuthi azeni mfowethu uyabona mina ngikhule kanzima ubaba ngingamazi yabo ubaba ngimazi mhlambe inyangana mhlambe ezimbalwa and then ubaba waseyashona yabo so mina ngikhuliswe umama so ngalibuka uthando lokubuka ukuthi yazi uthando kulidinga uthando likaBaba yebo umama uyakunika kodwa likaBaba uyalidinga yabo so leyo nto yangihlukumeza ezintweni eziningi yangiphazamisa kuzona empilweni so ngagcina ke yabo nje ngamtshela naye ngathi azifowethu njengoba ontanga yethu mina nginontanga yethu esakhula nabo sifunda nabo izikole abanezingane cishe abanye nga4 nga3 yabo ngathi into engenza mina ngingabi nayo ingane akukhona ukuthi mhlambe ingoba ngingenayo inzalo kodwa ingoba inhloso yami ngifuna ukuthi mangithola ingane engathi ngingayithola nomuntu esoyibamba impilo naye kuze kufike la khona sishada khona yayizwa le nto le izingane ngingabi nezingane izothi ngoba ngikubonile mina ukuthi ukukhula abazali behlukene kuyayilimaza impilo yomuntu yabo so savumelana ke naye masokhanda ingane ngoba uthando malisese khona ayikho into mfowethu enithi mani ikhuluma nomuntu ayiphike yonke into ibe ngathi leonke leyo nto yabo ingathi right yabo so futhi ingakho ngeke ngithi abantu mabethu boshiya isikhala sokuphoxa kothandweni babazi labo bantu ukuthi basho ukuthini so savumelana ke naye ukuthi hayi ingane sithande ngoba naye asikhande ngoba naye waye umuntu vele onakho ukuthi naye ontanga yakhe bayambuza ukuthi kanti wena kwenzakalani ngawe ingane hayi ungayitholi yabo hayi shuthi ke sayikhanda ke ingane sayithola ingane yabo and uthando lami mfowethu labaningi kakhulu yabona wathi mase ngitholela umntwana labaningi kakhulu uthando ngabuka lo mntwana ngathi yabo lo mntwana lo angifuni ezwe lobumzima mina engidlule kubona yabo ngifuna ukuthi ekhule azi ukuthi umama nobaba bayathandana yizwa le nto le ekhule ngaphansi kothando luka mama nolika baba mfowethu ezinye zezinto ezangenza ukuthi mhlambe ngigcine mhlambe kube ngazi ukuthi impela ngiyaboshwa inkantolo ngize ngigcine ngigwetshwa ngoba naleyo nto ngase ngilwela ukuthi mhlambe ngincengela ukuthi yena engasangifuni kodwa sengincengela khona ukuthi mfowethu kodwa mfowethu ingane yami futhi isizokhula ngalesi simo nami engakhula ngaso engiyaziyo mina ipheni yakho ukuthi kunjani ukukhula umama nobaba behlukene yayizwa le nto le kwacaca mfowethu ukuthi yakulungi mfowethu kwathola ukuthi ke izinto vele zami nazo zase zingibhedela ngoba imoto nje ngase nginane imoto engangiphiwe yilo idlozi nginemoto leyo moto yasha yashela ebaleni ekhaya iventure kwakuyiventure yashela ebaleni ekhaya kwacaca ukuthi into zami ziyabheda so bakhuluma ke abantu ngoba izinto mayibheda abantu futhi bayakhuluma abanye besho ukuthi kusho ukuthi khona izinto osuyilandile ezibhedayo izona esezikubhedisela mhlawumbe umsamo wakho yayibona leyo nto le kube kuningi nje abakhulumayo even nasemndenini kuningi nje abantu izitha sizakala ngendlela esizakala ngakhona so kwanzima kakhulu mfowethu kwanzima kakhulu istress sangishaya ukuthi njengamanje ngibhekene nenkinga ukuthi umama wengane uyangishiya and ngiyamthanda lo muntu ngibuka umntanami ukuthi usezozwa umzimba engabuzwa mina bokukhuluma mama nobaba behlukene ngapha sengishelwa futhi imoto yabona zonke lezi zinto zenzeka ngesikhathi esisodwa yabo sengike ngaboshwa yebo ngaphuma enkantolo yangidedela ngokukhulu nje ukushesha yangidedela kwacaca ukuthi ngiyamlandela waphinde futhi wangifaka phakathi how many months manje ngifaka phakathi lokho ngoba ngikhumbula inkantolo yangigweba u6 months yangigweba u6 months lokho yangihlaba u6 months u6 months ke kusuke intwanyana nje engathi shu yabo intwayala nje ozoyihlala zike zithi igebengu zithi ayiphenti likanana lelo zisho njalo igebengu zithi ukushaya inkantolo ikushaya ngephenti likanana ngisho ufika mawushaya ungena bebuka ithicket lakho noma bekubuza ukuthi isigwebo sakho singakanani ubatshela isigwebo sami singabatshela into encane leyo iphenti likanani uyahamba wena uyeminyango yabo so akwenzakalanga wena izinto abayishoyo lapha ejele ukuthi zinokwenzakala ngoba ufika wena ushaya ngephenti likanani azange zikufikele wena mina mfowethu angifuni uqamba manga ejele angikazi ngihlukumezeke
awuhlumezekanga angikaze ngazi bomfazi ejele angikaze ngibe umfazi ejele even ngisho etoxin la ikhala khona kakhulu ngoba etoxin malike lakhiwa ijele suke likhiwe nje uzovula ekuseni malivala ngo6 hayi ukuthi uyaphika mfowethu hayi mfowethu ukuthi ngiyaphika cha hayi ukuthi angikaze mfowethu ukuthi akwenzakala ngalutho lutho mfowethu akaze mfowethu akaze ngalendlela ukuthi iboshwa benginalento ukuthi bezingihlonipha ngoba ngisho ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyangena nawe ngisho usemgodini angene nawe into ohamba nayo nento ophiwe yona iyangena nawe ngisho ungaphethe lutho kodwa yona ngoba isuka isiphiwo ingekho empahleni ingaphakathi kuwena yayizwa le nto le ingekho emsamo kodwa isuka ihamba nayo ngabuka ukuthi mhlawumbe iyona le eyenza ukuthi ngibe nale lento nje yokuthi bengihloniphe ngoba bebengihlonipha ngalendlela eyisimanga bebengihlonipha ngalendlela eyisimanga ngisho sengifikile ejele le kwamqongwane nje hayi yonke into yayi right yabo yayi right nje ngingaphazamiseki kahle bengiphethe kahle mfowethu usekhaya wena hayi mfowethu akusekajele ngeke ukuthi kusekhaya ngoba kunzima mfowethu uyilanga nje lilodwa kube ngathi iviki ilanga nje lilodwa ubone nje ngathi kuthatha iviki lonke ke manje usuku lulodwa nje kunzima akusiyo indawo ongathi mhlambe kumnandi kuba khona cha akumnandi mfowethu yeah waphuma ejele ngaphuma ejele angiphuma mfowethu ejele yazi ngeke mfowethu ubelieve ukuthi ngithe ngiphumile futhi yabo sengingene kangaka manje ka2 ngakuza uOrange ukuthi unjani ngaphinda futhi uthando lathi hamba uye kulo muntu yabo hamba uye kulo muntu yabo hayi nangempela ngiphinde futhi sengiphumile kunjalo ngiye khona ekhaya baze bakwakhona abangidubaye ekhaya abanye beze bethi idliso kwesisikhathi usuku ungadlisiwe kwesisikhathi futhi kusuke uthanda yabona umuntu kodwa lapho phela ubuya nasejele phela ngibuya khona ejele mfowethu uthando anendaba yazi uthando mfowethu nomuntu engakwenzani into ebuhlungu kangakanani uthando mfowethu enye into le angazi ngayichaza ngithini uthando mfowethu lukusa kunjalo umuntu ekwenza into ewrong ubone ukuthi yazi lo muntu lento akayenzile akufanele umuze umuntu eceleni ekhuluma ethi mina ngeke ngilandele umuntu osifazane esekangibopha ubone ukuthi yazi lo muntu uyakhuluma ngoba mhlambe engayizwa wena uthando ukuthi lolu uthando onalo ngalomuntu lungakanani yayizwa lo nto so ngaphinde ngamlandela futhi ngamlandela mfowethu hayi lokhu ke sengifaka futhi ngabona ukuthi ayikushubile mfowethu lokho kwesithathu ngabona ukuthi ayikushubile lokho kwangempela ngingene ejele ngihlale futhi etoxin mangihlele etoxin zasenquthu kwakusenesikhathi seCovid kusho ukuthi mangihleli nje ngingaphakathi bese kufika into ethi kumina awubusisa amanzi yayizwa lo nto le kufika lento ithi akubusise nje amanzi hayi bese ngiwathela amanzi ngawathela esigujini nje usu2 liter ngawakhulekela ngithe mangiwakhulekela amanzi angikwazi ka ngisuka umuntu okwazi ukuthandaza mina ngiyakhuluma nje kusho ukuthi ngathi mangithi ngiyakhuluma nawo amanzi iboshwa ezazi khona ngoba ngisho silele phansi esipontshini savuka bonke abantu baqolozela lamanzi lapha abanye kwababantu abaphakanyelwa imimoya yethunywa yayizwa lonto le abantu baphakanyelwa izithunywa khona lapha iboshwa zaphakanyelwa izithunywa abanye ngisho ukuthi mase ngiqedile ukwathandazela sengiyabuza ke kubona ukuthi hayibo kwenze njani yini nonke naqolozela lamanzi bathi babona amanzi afutha umlilo babona amanzi engathi kunento edlalayo lapha esigujini mangikhuleka laba abanye nga-understanda ukuthi kushuthi ngalesi sikhathi ngikhulekela amanzi kushuthi ingilozi ivele yehla ngaleso sikhathi yehlela phezukwami laba basebevukwa imimoya ngoba ngiyayi-understand into zemoya even ngisho imoya yathi sibavuke kakhulu ezona iboshwa kwayimi futhi engicela imoya ukuthi ngicela ukuthi yehlele ngezansi hayi ngiwasebenzisa amanzi sisakulo njani indaba yejazi ukuthi kufika kanjani sekuze fika la ejazini siyakhona kusejele manje kusesejele alright ngiwasebenzise ke kusho amanzi lawa mangiwasebenzisa amanzi hayi ngilozi ngitshele nje wena uzogwetshwa kusafanele uyosiza abantu le phambili hayi ingitshele nje hayi vele uyahamba uzogqoka nje uOrange angivuke ngitshele iboshwa ngitshele ithi bafowethu yazi ukubhlungu ukuthi angizukuphuma yabo angizukuphuma mina ngiyagwetshwa yabo bethe yini uthi uyagwetshwa ngithi mina ngiyagwetshwa ngizogwetshwa ngiyahamba vele na kanjani kanto lizongigweba ingilosi singitshelile ukuthi hayi vele ngizogwetshwa yabo iboshwa kube ebhlungu lokho zibe kwezinye kube ebhlungu phela kubhlungu mawutshela umuntu uthi uzogwetshwa yabo kube ebhlungu hayi ucaca vele ukuthi noma kuthiwa kubhlungu noma kuthiwa kunjani nazo isabhekene namacala efanele wa attend nazo engazi ukuthi azogweba isigwebo singakanani yabo hayi
ngihambe inkantolo ayifike ngishaye 18 months yabo ngishaye 18 months ithi hayi shona khona hayi ngibuyela khona futhi Friday kwaMqongwa hayi mangibuyela khona sifike sihlale ke ngoba bekusena lento ukuthi makusene covid awukwazi ukuthi mawufika uye ngale kumaseli la aneboshwe ifice khona ubuke nihlale mhlawumbe u10 days nisavalelwe nodwa nenifikayo uma ndluliselwa ngale yabo hayi kusho ukuthi mahleli khona la bese phinde ifika futhi lento kumina ithi lento busisa amanzi phinde ubusisa amanzi la ukhanda amanzi hayi ngilalele lento ekhulumayo ngoba lento mayikhuluma kube ngazi ukuthi nje yabona kube ngathi kwesikhathi kube ngathi khona umcabango kube ngathi uyacabanga into engathi uyayicabanga kube ngathi futhi khona izwi elikhulumayo emadlebeni yabo ukuthi hey yenza ukuthi wena yabo hayi ngikwenze lokho ngizama isigubhu ngabusise futhi amanzi hayi ngakhulekela amanzi ngakhulekela amanzi bese kuba khona nje into ethi angihambe ngiye kwesinye isiboshwe khona isiboshwe esasilele nje sigula silele khona lapha ejele silele sigula sakwaDlamini hayi ithi lento hambe kuloya umuntu umcela ukuthi ucela ukumkhulekelela amanzi yabo hayi ngiye kuya ngifike ngimbingelele mfowethu ngoba phela ejele awukwazi uvela uhlomekele nje isiboshwe sinoma sikanjani yabo hayi ngifike ngimtshele ukuthi mfowethu angazi ngiyacela mfowethu bengicela khona into ethe nje ngukhulekelela amanzi ngiyakubona ngathi awuphilile yabo hayi ngenhlanhla enkulu lo muntu naye avele avume yabo avume lo mfoko kaDlamini avuma athi hayi akunankinga ngangibusisela amanzi ngoba vela angikho right hayi ngimbusisele ngenkomisha amanzi ngimnika awaphuza hayi mayisaphuza nje bese lento ingitshela ithi hayi yazi lo muntu unedliso lo muntu ngaphakathi kuyena yabo unedlisa kanalo hayi bese ngimtshela ngithi yazi mfowethu uNkulunkulu ngitshela ukuthi wena unedliso la ngaphakathi and leli dliso lihamba nezilwane kodwa njengamanje ingilozi ithi izolikhipha leli dliso kwena ngeke kuphela u5 minutes ngisho nje kanje awu nangempela kungathathi imizuzu engakanani hayi lo mfowethu agijima etoilet avuke masishana agijima etoilet afika phalaza mayiphalaza bese iyakhuluma bese kukhuluma zona lezi zizwe kushuthi ababe emshaye ngazo bese zikhulume mayikhuluma kuphinde kukhulume nomuntu futhi ogogo oyisalukwazi kuyena yabo akhulume kushuthi mabe khuluma ngiyezwe ingilozi yangithi hayi njengamanje kusakhuluma imoya le yabathakathi abamfake yona yabo hayi bese ngithi mina kuyena kuyona imoya ngoba yena wayengasazizwa sekuvuka imoya bese ngithi kuye ngithi mina le moya le ayiphume kuyena imdedele yabo ngicoshe nje ngikhulume nje ngomlomo ngithi nina moya izizwe yafaka kulomuntu phumani kulomuntu kusala isidalwa sakhe esisona sona yayizwa lonto le hayi nangempela imoya ikhulume ukuthi siyahamba angimthintile akumenze lutho ikhulume ithi siyahamba after lapho ukhuluma isalukwazi esikhuluma kuyena sivele singibize ngegama ke sithi Sandile mntanami ngiyabonga ukuthi ufike kule ndawo uzokhulula umntana wethu njengoba ubuze la kahle vele wena uze besikulindile ukuthi vele uzofika kuleli jele uzokhulula lo mntwana futhi awuzile kulomntwana kuphela uze nakwabanye kwezinye ibosho ukuthi uzoyikhulula uyakhumbula ngisuka ngithi ngale ejele laseLukhuzane ngishilo ukuthi ngizogwetshwa kuthiwa kufanele ngihambe ngiye eLukhuzaneni ngiyosiza ibosho yabo hayi kusho ukuthi mayiqhubeka lento ngingaphakathi kuqaleke manje iboshwa zize kumina zizofuna amanzi yabo zizofuna amanzi ukuthi hayi lo muntu owenza amanzi enza into kanje umuntu onjani lo qala iboshwa manje usuku nosuku sekuziboshwa usuku nosuku zihanda manje iboshwa umuntu nomuntu useno2 litha manje wamanzi sengifana nomuntu osizayo ngikhumbula nje omunye ubaba ngoba ejele kuthiwa obaba amawada la ngikhumbula omunye ubaba usibiya wazi wathi wena ndoda kanti uzovula isigodlo la noma uzowenzani why wena njalo uhlezi wena unabantu nje iboshwe eziza kuwe ziyakukhumba no2 kuvula ijele kuneyiboshwe eziza kuwe yabo ngathi mina yazi baba usibiya ngeke uziqonde kulento eyenzakalayo mina njengoba ngila njengamanje yebo bengiboshwa before kodwa njengamanje ukuboshwa kwami kahle sengithunyiwe la ukuthi ngizosiza ngizokhulula abantu la iboshwa eziningi ngizoyikhulula la ngoba eziningi zenza lezi zinto ezizenzayo nje ingoba abanye baloyiwe yabo befaka imimoya ukuthi abagange ukuze impilo yabo iphazamiseke yabo hayi ayihlekeke naye leyo nto ahleka athi hayi cha lento yakhe hayi wena fanele kuphume la ukwazi uhambe yosiza abantu hayi kusho nangempela ke kushaya isikhathi ke sokuthi ke ngiyaphuma mangiphuma angazi mina ukuthi iyagcina iduma kanjani nami namanje ngisayibuza ukuthi indlela yokusiza mhlambe ngisiza abantu efonini ngoba mina mhlambe bengeke ngireceive u50 kwabantu ngelanga
abantu ababusiselwa amanzi efonini Usejele. sengiphumile ejele Okay. sengiphumile ejele ngaphandle ngoba ngathi mangiphuma ngaphumela eBabananga endaweni yaseBabananga ngaphansi kaMama uyena wayengisayinela ukuthi ngiphume ngiwumuntu osayinayo ke uphuma ngeparole dezo uyosayina bengisayinela endaweni yaseNkandla kusho ukuthi ke mangilokhuzana ke sengiphumile ngikhumbula kodwa ukuthi kwaba khona nje umuntu oyi1 engacela ukumsiza ayibhale kwenye igroup yabelaphi ebhalile ukuthi unenkinga ngaze ngithi mina ngicela ukukusiza ngubusisela amanzi ngoba uthi unenkinga awume emthini ngicela ukubusisela nje amanzi efonini kusho ukuthi ke lo muntu lo ngambusisela amanzi efonini kwaqala lapho into yokubusisa amanzi efonini waya ngabusisa amanzi efonini ngabusisela abantu engabazi ngoba kunenqwaba yabantu engabazi engibabusisela amanzi even namanje nginabantu ngisho aba overseas engibabusisela amanzi engakaze sidibane nabo engibabusisela amanzi yayiza indaba kusho ukuthi ke kuthe emakhamba lapho kuyona indaba yokubusisa amanzi lokho abantu ngibabusisela kwase kuthi ngelinye ilanga yafika futhi kwanengilozi nje izwe elikhulumayo kumina lathi mina wena sekufanele ushintshe manje leli jazi oligqokayo kuzofanele ukhande uhlobo lamajazi akanje nje kodwa ijazi ozoqala ngalo funeka ukuthi ukhande ijazi elimnyama ulenze libe namaqhapha amhlophe lamaqhapha lawa yabo ngoba ekhona lamaqhapha awu 55 Okay. Lamaqhapha awu 55 kwasho wathi uzokhanda ijazi elimnyama libe nesiphika kanje base bayachaza ukuthi okay leli jazi lili limele inzuza inzuza emnyama nenzuza emhlophe inzuza ke mfowethu uma kuthiwa inzuza imimoya ethize ephila emanzini kuyenzeka futhi kube khona inzuza yasentabeni yayizwa lonto le ephila entabeni imimoya ethize elwayo njengoba ukuzwe abantu bethi bangena emanzini athi umuntu ungena emanzini ngigula ngaphuma sengiphila yayizwa lonto le umuzi omunye ethi mhlambe ube nesilwane bahambe beyomgeza emanzini athi isilwane sisalile inzuza iyona ileyo nto enjalo ke elwela abantu emanzini uma usebenzisa amanzi iyakulwela uma ade uyokhuleka entabeni inzuza ufika mawufika uyakhala entabeni uchaze mhlambe inkinga onazo obhekene na inzuza iyena umuntu othi mawukade ukukhuleka entabeni ingiloze kulalelayo entabeni ikulalela zihlukene ikhona nebomvu khona ebomvu kube khona emhlophe kube khona emnyama emnyama ke akusiyo ke into mhlambe evamisa ukuthi iwele inoma ubani yayizwa lonto le akusiyo into ewela noma ubani ngoba ingilozi enolaka nengilozi futhi enamandla kakhulu yabo uma seqala mhlambe nasemanzini uma seqala sekuphuma yona mayiphuma iyokulwela mhlambe kule nkinga obuyicela emanzini uyibika ukuthi nakho nginenkinga mhlambe yezitha kanje once kwaphuma yona na kanjani lapho kuzofika yayizwa lonto le kwaphuma nje yona kwayona ephumayo loyo muntu okuhlukumezayo na kanjani uzofa yayizwa lonto le so ngitheke ke makusho ukuthi manginikwa ke leli jazi ngase ngiyatshelwa ukuthi mangitshela ukuthi ngizokhanda ijazi nje ngase ngiyatshelwa kwathiwa leli jazi ngoba kumele ulikhande akuzukubalula ke kodwa ukuthi uvele ulikhande cishe ukulakha mhlambe kuthathile u3 years leli jazi ukulakha kodwa ngase ngitsheliwe ngalo u3 years mhlambe kuthathiwe kwathiwa kusafanele kube nezinto engiqeqeshwa kuzona ngifundiswe kuzona ikakhulukazi uma usuke ungena kulomkhakha wogqoka mhlambe amajazi kanje ufundiswa ukuxolela ube umuntu oxolelayo awuvumelekile ukuthi ube nenhliziyo embi yayizwa lonto le awuvumelekile futhi ukuthi uma ucasukile ukhuluma amagama amabi kumuntu uma ucasukile ngoba uma uzowenza into enjalo mhlambe ukhuluma amagama angekho right umuntu engafa umuntu kuthiwa hayi usibani umloyile ngenxa yamandla ukuthi usukusumbethwe inzuzo emnyama ngenxa yalamandla enzuzo emnyama kuyakwenzeka kafishane kumina emndenini ngelinye ilanga kwaba nokuthi nje kwakujatshulwe ngangise umuntu ke nami obesathinta utshwala yayizwa lonto le ngangisaphuza kusho ukuthi sathi nje sikade kujatshulwe saba nokugejana nabanye babafowethu kwifamily saba nje nokugejana kwagcina nje impela yabona kugcine sekungathi manje kuyabanjwana nangezandla yabo
ngigcina kusho ukuthi ngibe nokuhlukumezeka nami kakhulu yabo ngihlukumezeka kakhulu ngize ngikhale ngithi mangikhala kuphuma inyembezi ngoba mase ungidine kakhulu noma usungicasule kakhulu isikhathi esiningi ngiyakhala yabo ngiyakhala ingakho kwesikhathi ngiyakhala inyembezi vele zehle kodwa isikhathi esiningi ngivamisa ukukhalela abantu mhlawumbe makufika umuntu enenkinga serious bese ngiyakhala ngoba mina ngibizela ukuthi fanele ngikhalela abantu bese lengilozi engihamba nayo bese iyabakhulula abantu bese iyabalwela abantu yayizwa lento leyo ukhuluma nayo ngeinyembezi uvela ukhala ngenyembezi ngikhuluma nje ngenyembezi make kufana noma umuntu makuthiwa nje ngiyakucelela ngikucelela emanzini noma ngiyokucelela entabeni waphuma inyembezi na kanjani leyo nto leyo bengiyokucelela yona na kanjani uzoyithola yabo na kanjani uzoyithola ngoba ukukhala kwami kuphoqa ukuthi manje labantu abaphila lapha emanzini okuyibona abangemlethe kuphoqa ukuthi na kanjani abenze sure ukuthi lo muntu lo fanele beyomlwela beyomvulela izinto zakhe yayizwa lonto le kuyabaphoqa so inzuzo ake le emnyama ina lezo zinto ke lezo zokuthi nemgomo otshelwa yona ukuthi awukwenzi umuntu uma ugxoba wenza kanje so bengisachaza indaba ukuthi kwenzakalani kwifamily ngoba ngisho ukuthi sahlangene nje siwumndeni ngifuna ukuchaza yona inkinga yaleli jazi bathe kusho ukuthi masiba nogxobana nje kuphuziwe sagxobana bagcine kubanjwana nje ngezandla yabo ngacasuka ngaze ngakhipha inyembezi yabo ngabatshela ngathi yazi bafowethu ukube kuyangami ngabe niyaxolisa yabo babe seNatal bezokhuphuka kwakade kuyisabatha bezokhuphuka ngesonto ngathi mina yazi indlela eningihlukumeze ngayo ngabe niyaxolisa yabo mina niyangazi ukuthi ngumuntu okhonza ukuyihlekela noma ngathiwa nginephutha kodwa asikho isidingo sokuthi kuze kuphoqa ukuthi kubanjwane ngezandla yayizwa lonto le asikho isidingo ngoba le nto ebeyenzeka bekutshwala akucaca ukuthi abafowethu abayizwa lento engishoyo yabo ngikutshela ukuthi mfowethu ngenxa ukuthi ngangicasuke kakhulu yazi bathi bekhuphuka cishe babela ko Standard Ton bathola ingozi yemoto hayibo bathola ingozi yemoto imoto ya beyond repairs hlahla leyo bona basinda kodwa kwase kuba nezinkulumo eziba khona ezikhulunywayo ukuthi hayi kusho ukuthi mhlambe ngibaloyile mhlambe khona into engiyenzile ngoba kuyaziwa ngithi uthi ngumuntu ophathe imithi mina yabo kwakhona abanye abakufakaza ukuthi lo muntu kodwa ke ubeshile ukuthi bafowethu ayihlalele phansi lento ilungiswe yabo lo muntu lo silokho esinaye akaze ngisho esigodleni silokho esinaye la yabo so ngase ngibachazela mina ukuthi bafowethu lento khona umoya engihamba nawo lo moya engihamba nawo niyawazi ukuthi mina ngiyasiza abantu ngamanzi lo moya kunabantu abangigadile abazingilosi mina abangigadile la ngihamba khona so laba abantu laba uma wena ungihlukumeza laba abantu noma ngathiwa ngisho lutho mina bayakwazi kodwa bona ukuthatha inyathelo zokuthi kufuneka bengifayithele mina bangilwele yayizwa lonto le ngathi mina njengamanje kucasuke ingilozi enhlahla leyo ukuthi ecasukeni kodwa kucasuke ingilozi yenzuze ebomvu yabo ngoba ukube becasuke mhlambe ingilozi yenzuze emnyama nina mhlambe ngabe khuluma ukuthi nifile yabo ayi baqala lapho ke nabo baba nakho ukuthi manje lento bayihlonipha lento ekhaya abanye baqala bayihlonipha lento noma ke into ke osukuyiphiwe ekhaya angeke vele ihlonishwe kakhulu njengaphandle yabo noma bekuhlonipha bengakuhlonipha abantu ngaphandle bekuguqele benze yonke into hayi mkhulu uthokoza beshone phansi beshaya amavosho uma bekubona kodwa mawusekhaya nje ngeke lokhu kulindela ukuthi mhlambe nasekhaya kuzofanele abantu bekhothamele ekhaya nje uyingane futhi ulingana nazo zonke izingane noma ngathi unesiphiwe esingakanani ekhaya abayiboni bona leyo nto bayibonela ingane yasekhaya yabo so indaba yakhona ke ngiqonda ukusho yona indaba yaleli jazi ukuthi leli jazi elimnyama linabungozi obunjalo omjalo akusilo ijazi elivumeleke ukuthi nanoma ubani ingakho ngiye ngithi mangisho ngithi ungathi mawumuntu ngoba kwesisikhathi khona ukuthatha abelaphi umuntu ubona umuntu ngoba phela abelaphi bakhona abayi-original bakhona futhi abayifostelayo nje yayizwa lonto le ngithi mina ungathi mawungibona mina ngifake leli jazi elikanje bese uthi nawe hayi ngiyothungisa leli jazi yabo uzolithungisa wena leli jazi mawulithungisa leli jazi uvela uphambanelwe ikhanda ngoba abantu imoya ehamba naleli jazi izofuna ukuza kuwe mayifuna ukuza kuwe mhlambe ebusuku ngeke ngithulele isidalwa sakho asivumelekile asikakaniwa amandla ukuthi sigqoke leli jazi mhlambe befike ebusuku bekuthethisa bekubuza ukuthi leli jazi ulikhande ngasiphi isizathu wena yabo kusho bani ukuthi likhande
usuyaqala lapho mhlawumbe uyakhuluma ephusheni mhlawumbe ukhuluma nabe ephusheni kusekuseni ngakusasa ingqondo yakhe isiphithene mhlawumbe beyikhuluma izinto noma kube khona izinto abangibulela zona kanti wena ngokwe-level yakho yamandla noma ngokwesiphiwo sakho ubungaphiwe lawo mandla ukuthi wazi ngaleli jazi ngoba nami khona okunye engeke ngikukhulume yabo okuzimfihlo zasemanzini okuzimfihlo zasentabeni ngaleli jazi mina mfowethu enye yezinye izinto nje yabona mangisuke ngizoya emanzini izangoma eziningi ziyaguqa emanzini ziyaguqa nje eziningi ziyafika iguqe emanzi ezibeni iguqe ziguqele abantu basemanzini mina ngisho ngiyolwandle angiguqa angivumelekile ukuguqa ngifike ngikhulume ngoba angikwazi ukuthandaza ngiyakhuluma nje ngifike ngikhulume ngisho lokho engikushoyo ngicele ngisho ngibatshela abantu basemanzini ngisho ukuthi njengamanje ngilethe nanga umuntu osososo onenkinga enje akabhekene nayo ngicela ukuthi nimsize nimlekelele yayizwa lonto leyo ngicela nimlekelele niyomlwela kulempi akabhekene nayo ubhekene nempi nje ngalesi sikhathi ngisuke ngikhuluma lento engihamba nayo okuyiyona engempethe ngiyakwazi ukuzwa ukuthi lapha emanzini lo muntu olapha emanzini ngoba emanzini angithi kuneyinkanyamba zakhona yayizwa lonto esithi ingonyama ke sibiza kanjalo ukuthi ingonyama mina ngiyakwazi ukumuza ukuthi uthini mangisuke nje ngicela ngiyakwazi ukumuza ukuthi lo muntu engizomcelela okay uthi okay uthi into yakhe funeka ibe kanje uthi uzomenzela nini into kwesisikhathi ukuthi mhlawumbe abanye abantu mangisuke mhlawumbe ngisumuntu khona uthi mhlawumbe omunye umuntu ngiyamtshela ngithi azi kuthiwa ngeke iphele 5 days into zakho zonke izobe sekhaya omunye ngimtshela ukuthi hayi kusuka manje kuthiwa mangiqeda ukugeza la yonke into yakho izohamba kahle yabo athi umuntu usho kanjani ngithi mina hayi no sengikhulumile nalomuntu ngoba lo muntu olapha emanzini nale ngilozi mina engihamba nayo iyakwazi ukumuzwa naye uthi le ngilozi bese iyangitshela ukuthi njengamanje lo muntu wamanzi ukhuluma uthi mangisentabeni nakhona angiguqi futhi nakhona ngiyama nje ngisho ngathiwa intaba ekuthiwa le akusondelwa kuyo mina ngiyaya kodwa kuleyo ntaba leyo ngifike ngikhulume naye umuntu wakhona ngicelela umuntu lokho engisuke ngimcelela khona and abanye bakhona futhi ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi bayangiphupha bayangiphupha abantu bangiphupha athi umuntu nguphuphile kuthiwa ngize kuwena yabo agcine efikile ngempela kumina even nabantu nje abakhonza enkolweni ezihlukene even abangabafundisi bafika beze kumina bazothatha amanzi befuna amanzi yabo uthola umuntu umuntu uthi ufuna amanzi yabo nje ngikhumbula khona omunye nje umfundisi wakwafika naye mayifika ukuthi ushawe into eyodwa uthi ngikubona ku Facebook mangibona ku Facebook kunalento ethi angiyeke kuwe kodwa manje mina angibeliveli kulento wena okungakuzona yayizwa lonto leyo angibeliveli kulento lezinto okuzona kodwa manje lento iyangihlupha ithi angiyeke kuwe yabo kushuthi azagcine manje angifonela lo mfundisi lo angifonela angitshela athi yazi nginenkinga so engibhekene nayo khona into ethi angize kuwe kodwa mina ngiyazi ukuthi mina nawe asihlangani yabo and manje ngiyayibuza ukuthi ngizoza kanjani even ngisho uNkulunkulu ngiyambuza ngiyafasta ngenza yonke into ngiyambuza uNkulunkulu ngihamba ngisho entabeni komanzini entabeni zakomanzini ngiyoyibuza ukuthi why uNkulunkulu ethi angiyeke lo muntu lo yabo igama lami engamtshela lona mina lilodwa ngamtshela ngathi mina yabo wena ungibuka ngalendlela ongibuka ngayo mina angisiwe lo muntu ofana nalezi inyanga mhlawumbe ezinye khona yabo mina lo moya ngihamba nawo ujule kakhulu ukuthi ngoba angikwazi ukuthi mhlambe ngingawuchazela omunye umuntu ukuthi lento ijule kangakanani yayizwa lonto leyo ngamtshela into eyodwa ngathi mina uyabona ngoba utshelwa ngami mina nami sengiyazi ngawo and ngiyakwazi ukuthi udinga ini kodwa hamba futhi uthandaze ngathi yabona uNkulunkulu ngoba ekukhomba uyazi yena ukuthi kungane ekhomba yabo and mina sengiyazi uNkulunkulu sengitshelile ukuthi wena yini oyidingayo ukuze uqhubeke necalling yakho ngendlela eright hayi tshela uthi mfowethu athi hayikulungile ngithi linda ngoba angisuye umuntu othanda ukuthi umuntu mayekade ngiphuphile nomuntu into oyigxekayo lento engiyiyona bese ngimphuthume eduze ngoba mina ngisuke sengazi vele ngawo yabo ngiyamtshela nje uthi relax hamthandaze nje uzile kudla uthandaze uNkulunkulu uzoyikhulumela ukuthi uthini ngikutshela ukuthi mfowethu wagcina efikile kumina mayifika usefika ngoba izinto zakho uyayibona ukuthi manje ziyashayisa
even nasemnikelweni akusahambi kahle manje impilo uyibona ishona phansi manje ukuthi hayi na impilo ishona phansi even nasemandleni uyazizwa ukuthi amandla akhe awasafani manje yabo mayifika ngiyamtshela mina ngithi yazi wena into icabangile ucabanga ukuthi mina mhlambe ngizokunikeza umuthi yabo ngithi mina awudinge muntu wena into idingayo kuphela udinga izwi lami yabo udinga izwi lami ukuthi mina ngikhulumizwe phezukwakho bese wena uyahamba uyoqhubeka uyoshumayeza abantu yabo athi kanjani ngathi mina uzobona ukuthi wena ngoba ngangikutshela ukuthi kimi uthi ufika wonke umuntu mina usukeza ekumina ecela usizo kumina ufika vele ngisuke kwesikhathi sengazi ukuthi lo muntu udinga usizo lukanjani yabo even nofonayo kwesikhathi ukethi uyafona nje iPhone ngiyabona ukuthi lo muntu vele udinga usizo lukanje nje kodwa bese ngithi hayi ngifuna mhlawumbe ayikhulumele yena yabo akhuluma so naye kushuthi wathi mayifika ngahamba ngamusemanzini ngayesemanzini ngafika ngakhuluma nabantu basemanzini ngacela kubantu basemanzini ngasho ngathi nanga umuntu ngizomgeza ngicela ukuthi umfundisi wakuphi lo wala eGoli noma wasemakhaya no umfundisi wasemakhaya ukuthi ngoba ngeke ngisho ukuthi wanga kuphi nendawo kodwa wasemakhaya umuntu wasemakhaya wahamba khuleka emanzini ngahamba ngakhuleka emanzini ngasho ngakhuluma ngacela ngasho ngathi njengamanje ngizonqamula imimoya ehamba nalo muntu njengamanje usindisiwe lo muntu njengoba esindisiwe lo muntu imimoya yakubo yabantu ababengasindisiwe ngicela njengamanje ukuthi lo muntu ingamlandeli yabo atheke lo muntu ingamvaleli izinto lo muntu yayizwa lonto le ngakhuluma emveni kwalapho ngase ngiyamgeza nje ngakha amanzi ngamthela ngamanzi ngamgeza ngase ngiyamiyeka wahamba ngathi awukho umuthi engizokunikeza wona mina into ebekufanele ngiyenze mina ukuthi ngizama ukuvimba lento ngoba wena imimoya le kunemimoya kamkhulu wakho wayisiza esiza abantu so njengamanje ngoba esiza abantu uza kuwena ufuna ukuthi nawe uyosiza abantu kanti nalapho khona kufana nokuthi usiza abantu yayizwa lonto le njengoba ushumayeza abantu bephenduka ubasiza ubalwela izimpi kamoya ngomkhuleko ubathwala ufana nokuthi uyabasiza abantu ngikutshela ukuthi yazi ngiqedile ukumenza lokho wathi efika lapha efika khona wangifonela wangitshela ukuthi yazi mkhulu kwenzeke isimanga kuvele wafona umuntu nje wangicela iaccount wangifakela 500 yabo wangipha nje wathi uyangipha ngamtshela ngathi lokho sekuyisign eshoyo ukuthi lenhlupheko obusuyibona uNkulunkulu ekulethela yona isiqhelile kuwena usuzoyiphilela nje impilo ekhululekile and ulokho agcina lokho ngathi hamba ushumayeza abantu ungabi nankinga kodwa lezi zinto ebeziphazamisa uNkulunkulu ngoba athi kuthuma mina ethi woza kumina ngeke iphinde zikuphazamise so ngizibuza ukuthi ukhuluma njengomuntu who also trust usolo ukuthi uNkulunkulu ngapha ingelozi ngapha kunala madlozi lawa wamandi ebusuku afikisa akutshela umuthi isource of power yakho uyithatha apha amandla kahle mina mfowethu amandla ngiwathatha emthandazweni ngiyakholelwa kakhulu emthandazweni ngiwathatha kuyena uNkulunkulu khuleka kubani lo muntu ngikhuleka kuNkulunkulu impela uqobo baningi phela uNkulunkulu nale jazi olifakile baningi uNkulunkulu cha hayi mina mfowethu ngiyakhuleka nje kuJesu waseNazareth okay ngiyakhuleka nje futhi mangithandaza ngiyakhuleka cishe nakuma social media ami amaningi isikhathi esiningi igama lika Jesu alisali yabo and khona la ukuthi uthi uthandazela khona abantu nje bakhulekela nje kwi social media igama lika Jesu alisali yabo alisali mfowethu ngiyakholelwa kakhulu egameni lika Jesu yabo ngoba ngiye ngawo umuntu vele oke wakhona endleleni yokushumayela ngiyalazizwe yabo bengumuntu oke before ngizoza la ekutheni ngithwase khona bengike ngashumayela yabo ngishumayeza abantu kunabantu abaphenduka kunabantu abamile abafundisa abanye abazalwa intshumayelo uNkulunkulu esebenzisa mina ngoba hayi ukuthi kwakuyimina kodwa kwakuNkulunkulu esebenzisa mina yayizwa lonto namanje ngikukhona lokho engikho yazi ungathola isimanga mfethu mangikutshela ukuthi mina ngizongena ngizongena ekuthwaseni ngoba ngithi ngike ngasindiswa nami before yayizwa lonto ngizongena ekuthwaseni yazi mina ngabiza abafundisi ngabatshela ngathi njengamanje uNkulunkulu uthi kufanele ngihambe ngiyobamba icalling ekanje
noma ke kungabanga mnandi lokho kubafundisi basho bathi ayi no usuhlasela usathane kwasho kwacima usathane kushuthi wena usekubambile manje yabo athe ngoba ngakade ngenza imvuselelo yabo imvuselelo yakho ngakade ngiyenze khona la Spirit View yabo ngenza imvuselelo ngase ngiyabatshela emveni kwalapho ngathi bafundisi kwababhlungu ke kwabanye ukuthi ukubona sewuthatha le ndlela usuyithathile sengithatha le ndlela abaningi bake bahlala abangangikhulumisa ngokuthi ngashiya le ndlela engangikuyona ngoba nakhona ukuthandazela abantu angibathandazela nje imoya ngena kule ndlela yejazi angithi wasuthatha le yejazi manje wayeka le kaNkulunkulu ngase ngihamba nale yejazi kuseyiyo kaNkulunkulu ngoba mina amandla ngiyakholela ukuthi amandla ngiwaphiwe uNkulunkulu bese siye ezandleni zakho mfowethu ufaka ama ring amaningi lapho ngaba nawo neminingi even nama bhenkele ngaba neminingi bese siye kulenduka Mose cha mfowethu ama ring ngiyezwa nje naseyinkundleni zokuxhumana ama ring indaba yawo ayi kuningi nje abantu bayasho ukuthi ama ring kwasho kacima ama ring asathane ama bayisholo ngendlela yabo ayi mina angikwazi lokho yabo mina ama ring ngiwafaka ngoba ngiwathanda ngiwathanda nje ukuthi ucebe ngiyabuthanda ngoba nane bhengela nje khona ibhengela akakubizela ama customer lawo ma ring lawo ayilutho akusiwo lawo na uthandazela abantu kube yiwa business izinto lutho mfowethu angithi ama ring into yamanje ukusiza mina into ekade ngisiza yabo into ekade ngisiza ngibathandazela ama ring into yamanje engithanda ukuthenga yabo lebhendlelela ezandleni into zamanje konke lokho izinto zamanje ngoba isikhathi esiningi mina angisuyi izangoma eziningi izinokufaka ubuhlalo bezangoma yabo faka ubuhlalo nephandla mina mfowethu lezo zinto lezo ingelozi yami ayikazi ayithanda yabo ayikazi ngakufaka kuvele ngiphuma iphandla ngayifaka ngiphuma ekuthwaseni ngayifaka kodwa yafika ingelozi athi khiphe yabo ubuhlalo nabo khona ngangafaka yabqashula vele ebqashuke nje ubuhlalo makade ngifakile nami ngithi ayi ubuhlalo ngoba phela khona lento ukuthi abantu bazothina ayi nami ake ngifaka hayi ingilozi kimi yabqashula ngagcina nje ngitshelile ukuthi ke mina ngiphila lempilo engiyiyona ngalendlela engiyiyona ukuthi umuntu mhlambe ungithatha ukuthi mhlambe angisuye umsizi wabantu and ukusiza abantu mhlambe abone ukuthi mhlambe kuse phandleni naselokhuzaneni nasentweni lezi ezifakwayo okwakhe lokho yayibona lonto le so nje ama ring lawa abantu bengayixaki mhlawumbe ngokukhathazeka ngawo akuona mhlawumbe lawo abayitshela ukuthi iwona mina lama power bawashoyo mina ngwazi mfowethu akekho wavumayo lama power kanti sothola mupesho ukuthi le ring ye power because kwekafika enye insizwe omunye ubaba la wakhuluma ukuthi hayi man nabafundisi yabanika lama ring wayithinta futhi wathi nabelaphi bendabuko bayawafaka lama ring ukuthi into yabo uma bekhuluma izwakala kanti kuyofika nini othi asho ukuthi le ring ngempela iyenza umhlola ayi mina mfowethu yabona ngifuna uqamba amanga mina yabona mina ngiyindoda ekholelwayo entweni eqiniso ekumene eqinisweni yabona ukube mthambe kunento ethize mhlambe engithi hayi mhlambe lama ring angilekelela lapho yabo ngabe ngiyasho ukuthi hayi cha mfowethu lama ring angile lama ring into futhi emangathiwa ngiyathanda yabo engayilokhuzana engayikhipha nje ngikhiphe kungabe indaba zalutho futhi ngoba ngisho ukuthi ukuphilisa mina ukuphilisa ngiphilisa ama ring engekho ukusiza engekho ama ring induku yona induku yebhubesi le induku yebhubesi le engayitshelwayo nayo ukuthi no angohamba ngithenga induku ekanje uma ngisuke ngiyemanzini noma ngentabeni kwesikhathi le nduku ngiyakwazi ukuthi nje nguthandazele ngano noma ukula awuyibhekise ekamereni uyijikise ibheke ngapha nansi futhi lo ijikise so yabonakala nama ke sithe ukushayeka nje la yabo so le nduku mina ngiyakwazi ukuthandazela ngayo nguthandazele nje ngayo uphile ngayo le nduku nje ngiyiphethe nguthandazela inamandla le nduku angeke ngisho ukuthi amandla sendukwini amandla kumina amandla mfowethu awekho futhi kuleli jazz lokho ngiyathanda ukugcizelela amandla awekho ejazini ijazi nje just ukuhloniphisa ukuthi khona isigaba esithize mhlawumbe esithile njengomuntu maye kade efunda bese kuthiwa njengamanje usegqoka ijazi elithile yabo ijazi alisho ukuthi mhlawumbe hayi impela amandla sejazini cha amandla ngihamba nawo akumina aphila kumina ngaphakathi and amandla asemlonyeni wami yabo yingakho ngeke ngitshela umuntu ngithi mina isigodlo kumina siyisigodlo but sihlala ekhaya imithi ehlala ekhaya kodwa mina manje la ngihamba khona isigodlo kodwa ngithatha ngokuthi mina umoya waso namandla okusebenza
uphila ngaphakathi kumina Sure. ngoba ngisho ngathi ungithatha la manje ungisusela ukuthi hambe overseas ngingahamba mina ngeke ngikutshele ngilokho ngithi hayi kuzodingeka ukuthi ngiye esigodlweni ngizokutshela nje ukuthi ngiyahamba yabo ngiyakhona ngifike lapho ngikutshele mawukuthi mhlawumbe uthi ngiyothandazela abantu abagulayo ngizofika ngibathandazele kwesikhathi ngibabeke izandla yabo ngibabeke izandla ngoba umuntu ngiyakwazi ukuthi ngimbeke izandla yabo kwesikhathi nje ngizokukhomba mhlawumbe ngikukhombe ngazi izandla ngikukhombe nje ngithi ukugula kuwe akudedele yabo bese izinto zizenzakale bese izinto ezenzakale ngaphandle kwamaringi ngoba ngisho ukuthi okwamaringi into yamanje mhlambe abawafakayo ke bona bazi ukuthi mhlambe amandla bawathola mhlambe kuona mhlambe amanye lawo mhlambe ngesiwo lawo yayizwa lo lengesiwo lawo ngafaka kumina nje mina ipower ngihamba nayo mfowethu iphila kumina iyinto ephila kumina ngaphakathi ngisho ngathi ungifaka ehlathini enengonyama engakanani ngiyofike ngiphile amandla lento engihamba nayo afike ephile zikhona ingonyama mfowethu ukhulume ngondaba yonkosikazi nengane yakho ukuthi kwekabani ukuthi kungazwani phakathi ithini impilo manje do you still have a communication between wena nengane yakho nisaqoqa yini nomuntu wakho so nomunye umuntu manje usokuhlalisana naye yabona mfowethu ngeke ngiqamba manga akekho umuntu engathi mhlambe njengamanje khona umuntu ongathi low straight hayi akabikho nisadlala njengamanje hayi futhi ngeke ngibeke kanjalo kodwa nje njengamanje mfowethu yabo kunento eziningi ngoba ngisho ukuthi njengoba ngumuntu nobekhula ipower nayo imkhulisa ngendlela ekhula ngakhona kunento eziningi efika ipower iyikhuluma nami kumina ukuthi yabo njengoba umuntu ohamba nalamandla ohamba nawo kunabantu abazokuthanda hayi ngoba bekuthanda yabo kodwa bakuthanda ngoba umuntu uzele kuzofuna ipower so njengamanje sengigadi into eziningi nakulo uthando noma umuntu ngimbuka kodwa sengeke ngiyibuza ukuthi hey lo muntu ngabe inhloso yakhe kuphi yabo akazile ukuzodestroya lento ekumina ngaphakathi engiphiwe yayibona lo nto le ngoba phela abanye abantu bayakwenza mfowethu abantu umuntu eze kuwe kanti umuntu uyithunyelelo usathane yabo ukuthi nje azoqeda ngawe afika aqede futhi ngawe so manje nje uthando sengiyalisaba angifuni uqamba manje sengiyalisaba uthando kodwa ngisalithandazela ngoba ngumuntu okholelwayo kuNkulunkulu ngisalithandazela ngisho ngiyentabeni ngisho ngiyolwandle ngiyonikela ngifike ngithandaze ngicela ukuthi yazi ngiyafisa ukuninginike umuntu ophilayo nomuntu ozoba nalenhliziyo enginayo ninganginiki umuntu ozoba nenhliziyo imbi oqala lokho angimfuni umuntu onenhliziyo imbi ngoba mina abantu ngiyabathanda yabo ngifuna umuntu nisaqhumana yini nonkosikazi wakho nengane no mfowethu ngakhetha ukuthi angiqhele kubona kodwa uyasupport ingane ya mfowethu yebo kunjalo kodwa nje umama ngase ngenza ukuthi umama akube yena oxhumana nabo kakhulu ngoba yabona umuntu uma kusuka eksene izinto ze protection order engakayivali usangathi umfonelile wamthuka uboshwe futhi umama wakho yemama womntwana usangakusho naye lokho athi umfonelile wamthuka efonini yabo uboshwe futhi so uma kusuka kusene protection order umuntu noma usuxolisile uma engaxolela umuntu asikho isidingo sokuthi wena ungalokhu forced ukuthi ngifuna ukusondelana naye ngifuna ukuxhumana naye yabo ukokwakho nje ukuthi miyeke yabo miyeke uphume kuyena axhumane mhlambe nabanye bakini abathile ngoba mayizoxhumana nawe wena akathe akasakudinga eduze ngoba iprotection order mayisuka isese on kusho ukuthi lo muntu akakaxoli noma engakukhohlisa athini athi uxolile usuke eqamba amanga mayisese on protection order engakasho ukuthi hayi njengamanje mina sengikuxolele singayiphila impilo angisho ukuthi asiqhubeke sithandane kodwa impilo singayiphila impilo ekhululekile asami soxisha lento kusho ukuthi mawusangabuya kuyena usangafika athi lo muntu usenza ukuthi mfoka Mabaso uthola kuphi endaweni zokuxhumana if umuntu edinga ukubuza something ngikhona ku TikTok ngikhona ngu Dr Khukhula Zonke DR bhala kanjalo DR Khukhula Zonke 55 and then ngikhona ku Facebook ngukhukhula zonke enquthu Khukhula Zonke enquthu ayi kwezinye ke indawo na WhatsApp ke futhi ke ngikhona ke na WhatsApp ngoba abanye abantu sebasebenzisa WhatsApp ngiyakhona futhi ukutholakala WhatsApp nasefonini angazi noma inamba zakhona ngayibiza yini inamba engitholakala kuzona u072 474 2275 siyabonga mfowethu isikhathi sakho maybe kuyivala athi namazwi akho okugcina especially kwabantu who are watching this episode what can you advise them yini ongayisho kubo engakusho mfowethu ebantwini ikakhulukazi kubantu abakholelwa kumina
nabantu abasuke mhlambe mabe ngibuka ngoba isikhathi esiningi mina abantu abangilandelayo abantu othothi uthe buka engibuka ngoba nginesiqiniseko namanje abantu abazobuka le video kunabantu abaningi abazothinteka abantu abathi mabe ngibukile kube nento evukayo ngakubona ngaphakathi ebakhombayo ukuthi hayi abaye kumina abangifonela so ngicela nje ukubaqinisekisa abantu ukuthi uma ufikelwa yilowo muzwa loyo othi yiza kumina noma ngifonele noma yenza kanjani ukuze uxhumane nami ngicela ulalele ungawuvumeli umoya ozokwesabisa mhlawumbe ukutshela ukuthi ayi ungamthinti lo muntu ngoba kusuke sekuyimoya leyo ecindezelayo ukuze ungeze ukuphuma emaketangweni usathana kubophe ngawo. Mfethu siyabonga isikhathi sakho osinike sesona and we believe ukuthi maybe ngelinye ilanga uyophinda futhi ube nathi khona la ekhaya. Babukeli bethu yanamhlanje sivala kanjalo la ekhaya ku Gifted Media TV. Mfowethu dadwethu amehla akagcwele inyembezi amevo ohlangabezene nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni bona usaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okubi esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo onazo siphunyukile esifubeni akekho ongazezweni uthulele bezidla ngase ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisho nesenkonzweni usile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki.